Sa radio suncem započinjem dan, uz radio sunce tonem u san. Radio sunce slušam cijeli dan. Dragi slušatelji Radio Sunca, slušate još jednu studentsku emisiju SFORES Radio. SFORES mjesec kulture još malo pa je gotov. Nadamo se da ste uživali u svim našim projektima i akcijama. Hvala svima koji su sudjelovali u natječaju Studenti/C u mom oku, ljudima koji su bili na našim filmskim večerima, a posebno svima koji su bili na retro plesnjaku u klubu Hara, bilo je ludilo. Pratite nas i dalje na našim Facebook stranicama Udruga Studenti za studente Split i pratite naš SFORES portal. S nama je danas Siniša Novković, glumac Splitskog gradskog kazališta mladih koji je diplomirao glumu i lutkarstvo na Akademiji u Osijeku. Usto je autor i redatelj vlastite lutkarske predstave, ali je i poznat po brojnim autorskim filmovima i skečevima koje je snimio. Siniša, dobro nam došao. Dobro došao ja. Šalim se, zdravo. Evo da te krenemo rešetat, kako ti je bilo u Osijeku studirati? U Osijeku je bilo predivno studirati, jedan predivan grad, izuzetno topli, dobri ljudi, akademija. Ne baš tako topla, ali inače da čovjeku zanat u ruke da se to sve iskleše i da se može od toga lipo živjeti. I sve u svemu jedan predivan grad i uvijek će mi ostati u srcu, ali šta da kažem, Split je broj 1. A kad se rodila ljubav prema lutkarstvu? Prema glumi prije nego lutkarstvu, prema glumi se rodila skoro od kad znam za sebe, uvijek sam se ko dite ispred staraca krevelja i radija gluposti i onda moja mama rekla je namput, vidiš, moj sin je normalan, zašto ne bi išao za glumce i eto. Zamisli ideje. I eto, onda sam otišao na prijemni Gori i Gori se u Osijeku rodila ljubav tog lutkarstva. Ja prije što sam upisao akademiju nisam imao pojma šta je to. Ja sam svi misle da je to kao lutkice, ovo ono. Ne, to je zapravo nešto totalno treće. Znači, bit je zaigrat se i uglavnom bit je zezat se i napraviti šta urnebesnije stvari s lutkama i po mom mišljenju su lutke zahvalnije od glumaca jer prije svega lutke neće pregovarati, lutke neće kasniti na probu. Barbike. A vi izrađujete isto svoje lutke? Da, i to učite? Da, i uči se i izrađivati lutke i pisati dramaturgiju i napisati cijelu priču i raditi scenografiju i glazbu i ako treba animaciju. Ne znam, tako sam ja napravio i svoja grumblja o kojoj ćemo nešto... kasnije ćemo. Nešto kasnije. A odmah po povratku iz Osijeka si se zaposlio u Gradskom kazalištu mladih baš u vrijeme kad se mijenjala garnitura glumaca. Sad vas je većina onako mlađahni ste svi. A već je dosta predstava glumija, bila je bogata godina. Koja ti je najdraža? Na repertoaru GKM-a? Da. Pa evo definitivno sad, evo ova posljednja u režiji Ivana Lea Leme, to mi je najsvježija, ali jedna od najdražih Životinjska farma gdje igram konja boksera. Jedna do sada mi je najdraža, upravo zbog toga što redatelj Lemo, s kojim je izvrsno raditi, jedan izvrstan redatelj, mi je dopustio da se zaigram i da doslovno se zezam sa tim i napravim ono takve budalaštine od sebe da je to guštan u tome. Hoće biti kroz travanj? Da ljudi mogu pogledati. U 4. mjesec mislim da bi trebale biti, ja mislim, 5 komada, ne znam sad točno, ali za vaše slušatelje neko otiđu na GKM.hr pa nek vide repertuar. Može, super. Siniša je također i autor nekih smiješnih skečeva, tipa neki novi glumci i sam glumiš u tome, ali o tome ćemo više nakon glazbene pauze. Amo mi na pauzu. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could
But sweet 16, busting out of the seams, there's still love in the first degree. When he's at my game with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a poor, poor four, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot. The anorexic chicks, the model 6, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty, and I've had it in a second hand. I bought a calendar, and every month is taken up by the love of man. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Evo, dobrodošli natrag. Slušate još jednu studentsku emisiju SFORES Radio na Radio Suncu. S nama je danas Siniša Novković, glumac Splitskog gradskog kazališta mladih. Poštovanje. Opet poštovanje. Opet poštovanje. A zdravo. Zdravi bili. Evo da nastavimo, autor si prvog hrvatskog YouTube trash sitkoma, neki novi glumci. Da, to je, kao što sam rekao, baš teški trash, znači jedna pričica o 7 ljudi koji pokušavaju upisati akademiju, nekih stvari ima po istinitim događajima iz mog privatnog života, iz tuđih privatnih života što sam nakupio u ovim godinama, ali uglavnom znači priča je bazirana da bude sve u svemu i dobra zezancija i kritika društva, pa sad kako ko shvati. A reci mi, dakle je došla ideja? Ideja je došla jednostavno, nakon jedne malo čudne večeri sa povišenim količinama alkohola sa kolegom koji je ujedno i osnivač sa mnom, Bojanom Brajčićem, student 4. godine Umjetničke akademije u Splitu. Pozdravljamo Bojana. Jej, Bojane! A ko sve sudjeluje? A sudjeluje dosta glumaca, recimo iz, da krenem prvo iz mog kazališta, iz Gradskog kazališta mladih, sudjeluje Vinko Mihanović, Ana Grujica, još u kasnijim epizodama će se pojavljati Mija Roknić i Ivo Perkušić, iz Gradskog kazališta Lutaka Sanja Vidan, Ivan Medić, Branimir Rakić,
Ja se nadam da nekoga nisam izostavio. A ti inače vodiš glumačku radionicu u GKM-u, pa su bili i tvoji polaznici. Da, i moji polaznici. Ja već skoro 2 godine vodim subotom dramske radionice za odrasle i za studente. I onda sam naravno njih upregnuo, kažem, vi ste moji, ja sam vaš, idemo snimat. A taj film je li više kao neka kritika današnjeg društva ili kao neka dobra zezancija? Kao što sam rekao, kako ko shvati, ali je bazirano, ne može se danas kritizirati društvo bez dobre zezancije. Kako ko shvati, neko neke stvari shvati, a neko nije, nekome je bitnije nešto što je ispoda, a nekome je bitnije kreveljenje, pa svak će naći nešto šta voli. Uvrede li se nekim? Pa mislim da nema razloga za uvredu, zato što sam na početku prije ogradio se na nekakav način da ljudi to ne shvaćaju toliko ozbiljno, nego jednostavno da puste mozak na pašu, da guštaju i da uživaju. A ako se nekome ne sviđa, ne treba gledati. Ne treba gledati. A recimo, jer te prepoznaje ekipa na ulici? To oni luđak iz nekih novih točno glumci. Tim ričima, to je onaj luđak i onda ja tu sagnem glavu i pokušavam uteći, ali ne ide od toga, ali u početku je bilo, znači ti si Siniša, ti si Mate Lula, to su neki prijašnji videe koje sam radio i znači prije ovoga sam radio recimo ja i moj novi prijatelj Bog, Mate Lula, Mala kuhinja užasa, Vojni vrtić, to su uglavnom sve klipići koji se mogu naći na YouTube, onda ljudi prepoznaju, a danas više nije kao to je onaj koji je snima, nego odmah kad će druga epizoda. Evo sad još malo snimamo, baš u subotu trebalo bi sredinom 4. mjeseca. Druga epizoda. Druga. A recimo imaš neku anegdotu, neki su te bili zaskočili? Pa sad imam jednu zaskočili, pa i jesu baš doslovno. Žorži baklava. To je, bili smo ja i kolega, smo hodali plinarskom i sad vidimo iza jednog kantuna neke 2 male dičije glavice vire i mi prolazimo i oni se vrate nazad i odjedanput njih 5 izleti i počnu plesati ispred nas iz nekih novih glumaca, 2 lika, Žorži baklava, počnu plesati i onda mi ka Žorži baklava. A recimo, možeš li nam ekskluzivno otkriti šta će se raditi u drugoj epizodi? U drugoj epizodi će biti svega i svačega. Ajde bar nešto, mi uvijek ovdje imamo ekskluzivne informacije. Znači krenit će se sa prvim, zapravo fali 3 mjeseca u scenariju, fali, i to ćemo upravljati na vrlo jedan čudan način, to će gledatelji koji budu gledali skužiti. Radi se uglavnom sad polako taj glumački dio u toj seriji stavljamo sa strane i polako idemo na njihove privatne živote koji su 100 puta turbulentniji od tog glumačkog života. Dobro, ajmo mi sad na jedan glazbeni broj, vraćamo se ubrzo. Zlatna slova, njeno ime, budi rijeke zaspale, svojim dahom pali vatre, iz iskri što su ostale, i tako kruži u meni kao plima vječita, nježno plete moje niti i u toj igri uživa, a kada me dotakne ja i vragove zove,
da zaustave. Tisuću svijeća sjam i sve do jedne ona je upalila, jer kada me dotakne ja i bogove i vragove zovem. Ako mogu vrijeme da zaustave. Evo, vraćamo se u emisiju S Forest Radio, s nama je Siniša Novković. Siniša, je li ti ugodno s nama? Vajk se naježim kad me to pitaš. je, lipo, hvala vam. Drago mi je. Grumljeve kronike, to ti je bila diplomska predstava i autor si i redatelj. To je krenulo od diplomske predstave na mojoj akademiji u Osijeku i onda je produžena, malo izobličena na različite moguće načine i produžena za jedno nekakvih 15 minuta i nastala je kazališna predstava koja igra u Gradskom kazalištu mladih Grumljeve kronike, koje sam ja redatelj, animator lutaka, izradio scenografiju, izradio lutke, izradio animacije i glazbu mi je radio Vanja Gvozdanović, student, zapravo ne diplomirao je, baš evo ima mjesec dana na Osječkoj akademiji za glazbu. Sa mnom u predstavi igraju Mija Roknić i Bojan Brajčić. To je uglavnom jedna pričica za pustit mozak na pašu, za odrasle, mogu i za mladi, ne baš toliko mladi. Znači priča o jednom najglupljem stvorenju u galaksiji kojemu se raketa sruši na nepoznatu planetu i onda on mora pronaći dijelove rakete za popravak.
U međuvremenu saznaje da ti dijelovi koji mu trebaju se nalaze na kruni zločestog cara Knora, nema veze ništa sa juhom, i da je on zatočio predivnu princezu Čičolinu. I onda sad hoće li spasiti ili neće, to nek gledatelj dođu povjeriti u GKM. Nećemo otkrivati detalje. Ne. No. A dobro, je li ima kakvih eksplicitnih scena s obzirom da je za mlade i odrasle? Pa nema baš eksplicitnih scena, doduše meni uzor na ovakvu vrstu priče i same likovnosti cijele predstave je definitivno Seth MacFarlane, to je kreator Family Guy-a i još nekih poznatih američkih filmova, on je recimo ove godine vodio Oscare. Da. I on mi je definitivno uzor i znači nema tu ništa eksplicitno, nego je malo brutalno što se tiče, znači tog humora malo čudnija. A humor, znači evo čisti primjer, evo sad vidim, motaje vamo Ana s ove strane da kažem nešto o Čičolini, znači svi kad čuju Čičolina, svima je jedno na pameti, no međutim ne, Čičolina je u mojoj priči zapravo princeza Čičolina koja ljudi na toj planeti imaju jedno 7 do 8 dojki sa svih strana. Samo tako, umjesto šaka dojke, tako. Zato se zove Čičolina. Odlično. Ja ću morat doći to pogledati. Možemo skupa. Amo mi sad malo, ti si Niša ušao u nekakve estradne vode. Pojavio si se i glumio u spotu Jelene Rozge. Da, to je bio spot za Razmaženu. Da. To je bilo u produkciji Gitka TV i ovim putem su sve pohvale Gitku koji su napravili jedan izuzetan posao, ali s momcima je ugodno raditi, svaka im čast. I baš sam lipo gušta tamo na setu u Solinu gdje smo snimali u hotelu, ne mogu se sasjetiti ni imena, valjda se niko neće ljutiti. Nećemo ne smije mi reći, evo vidim, motaj mi ne smije ni reći, Znači, jedno jako lijepo iskustvo i moram priznati da sam gušta i definitivno jednog lijepog dana, zašto ne opet raditi s Gitkom. A s Rozgom? Pa i to isto, jednog lijepog dana. A kakvi su planovi za budućnost, bilo filmski ili kazališni? Pa planovi za budućnost, dok me god služi pamet, noge, ruke, glas, namjeravam biti ovako što se u kazalištu. Znači, a kad pošandrcam, kako se kaže, jeli, kako većina mojih kolega se, ne sad da ne proziva ni mene, znači oda u neku stranu alkoholizma ili nečega, a kad ja, znači jednog lijepog dana za kojih 60 godina, jel, ostanem malo čuknut, a onda ću vjerovatno ići iza kamere. Ko da je to loš? Eto, mi smo završili sa rešetanjem. Hvala ti, Siniša, što si bio naš gost. Želimo ti puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama. I u kazalištu i već ti ćeš sve raditi. Mislim da će to biti odlično. Evo da spomenemo da smo mi u srijedu bili na pedijatrijskom odjelu KBC Firule. Tamo smo igrali se malo s dicom, donijeli smo i neke igračke. Bilo skroz dobro. Bilo je odlično. A Siniša, jesmo dobili prolaznu ocjenu? Ti si vodio jednu radio emisiju u Slavoniji. Ja sam u Osijeku na Slavonskom radiju vodio jednu godinu dana Transformatore, jednu humornu emisiju humornog karaktera, znači više bazirano na Monty Pythonu i na Top listi nadrealisti, koja eto, išla je, moram priznat, svaka čast ili kako bi rekli Amerikanci, every honor. Hvala. Eto, to bi bilo sve za danas od nas. Hvala što ste slušali još jednu emisiju SVRS Radio. Vidimo se iduće petka u isto vrijeme na Radio Suncu. S vama su danas bili IBG i Ana K. Pozdrav. I SN.